Predlažem da sada pogledamo jednu priču. Naša ekipa posjetila je jednog potencijalnog budućeg takozvanog slovenačkog penzionera. Čovjek je 20 punih godina radio u Beogradu, do duše, za jednu slovenačku firmu. Toliko isto godina je u penziji i tek iza ovog 1. novembra će početi da prima ono što je on stvarno zaradio. Interesantna je priča, pogledajte, ne samo zbog penzije. Bračni par Stanković proslavio je u julu 50 godina braka. Oboje su penzioneri već 2 decenije, imaju odraslu ćerku, a penzionarske dane provode nadomak samog centra grada i to radno. Vladislav i danas druguje sa tušem i perom, ispisujući kaligrafskim rukopisom povelje i diplome. Prvo zaposlenje posle završenih škola Vladislav Stanković je našao u geokarti, a tih 50 godina se radilo na normu. Ako je plan normiran sa 27, norma časova, ja ga uradim, na primjer, za 5 sati i kaže me se plaća to prekovremeno, nisu potvrdili. Ja kažem, ako se ne plaća, onda ja sam libero i slobodno sam se kretao i izlazio u grad. Sledile su terenske godine u Geološkom zavodu, pa potom i rad u kabinetu predsjednika Republike. Sve povelje, diploma stranim državnicima Gandiju, Nehruu, Gadafiju ispisane su njegovim rukopisom, a ova jedna, namenjena Georgiju Dežu, zbog greške koja se potkrala, ostala je u njegovom vlasništvu za uspomenu. Ja sam smatrao, kada dođe čovjek do take visoke ustanove, i smatrao sam ništa više ne bi trebao da tražim. Međutim, nije to tako bilo. Ja sam prešao, radio, imao sam normalno, mislim, duplu platu veću nego što sam imao ovamo svuda gdje god sam radio za prvo vreme. Onda posle kada je došlo do isteka tog mog radnog vremena od 8 godina, onda sam ja isto tako preko jednog mog kolege koji je bio geograf, radio za Mladinsku knjigu i on me zvao i preporučio. Ja sam pristao, onda sam dobio u odnosu na kabinet, u Ljubljani sam dobio duplu veću platu nego što sam imao. Naprimjer, ovamo sam imao, 600.000, a tamo sam dobio, naprimjer, 1.400.000. Oni su mene onako, ne sa oduševljenjem, nego baš su me tako zvali: Vlada, vi ste naš ambasador u šali u to vreme. Naš ambasador u Beogradu. Ovaj ambasador, međutim, ostao je uskraćen za deo slovenačke penzije i nada se da će tek sada ta nepravda biti ispravljena. Svestan je, međutim, da isplata neće biti retroaktivna, ali za razliku od većine srpskih penzionera sa slovenačkim stažom nije ogorčen. Njegov talenat obezbedio je porodici dodatne prihode. 100 diploma, 40.000, ja imam uvek za hleba i pečenja. Prema tome ne mogu da se žalim, ali ovo bi bilo sasvim drugačije. Pred kamerom demonstrira i potpise koje je teško razlikovati od originala, Titov i patrijarha Pavla, i dodaje da osim umeća da ih reprodukuje, ima i oko koje prepozna falsifikat. U znak zahvalnosti za temu o penzijama i program za dijasporu, kao i mnoga druga čuvena imena ili beogradski diplomci, dobio je povelju ispisanu pažljivo, ali u jednom dahu. To je ta povelja. Dobili smo je, pa smo je doneli i u studiju. Zaista, gospodin Stanković ima sigurnu ruku, kaligrafija je talenat koji je njemu očito od Boga dat. I mi se zahvaljujemo na ovoj poveljici, imamo lepu uspomenu zbog teme o slovenačkim penzijama.